Tolo mapaakta na baligo. Naparjolo, perselingkuhan, napaduahon, ancaman, napatuluhon, janji ng masihaholong akkalakon. Alaning, di akanin ni gani mata namin. Lo na saksi hok kami. Marhite-hite fakta. Nasahat Tuhan. Gak arjalo kami mo. Nausiman no yung akarajan nami. Uban na rohami tusog. Ala ni sanak muna. Puger kami. Unang arong akanamasa dihita akanamarhamarang di. Hujaga akanaposokku. Mabukal na sugutan. Doh na budari papunguhon akanaposokku di tong atong manibagas nami. Molo tungarok pe barito. So tungarong akanamasa. Jalek ko jumulo do takkas pat bawote. Tupoparan ni hahadulita. Ay sanga bo hahadulita dihita. Naigo na budari. Jadi alanya karajanami. Mangido hami tululuan na toropon. Asara bohita. Magbayin uhum ni habatahon itu halakon na dua. Sa halinay. Asara dohita magbayin uhum ni habatahon tu halakon na dua. Songod dia padapok muna. Songod dia padapok nami ramunan ni si pada. Iman waing nahuka tupahami tutong-atong manipungam muna. Jalapos maroha muna. Naulo tupoda do sulia akapinopar ni oputta narong dihami. Namardami soonang ko. Molo tung marpungo pehita di sonway. Asalam dijang rohani si padaw. Naso jadi hahuang na si pada. Alay molo tung nagabi pagidjamun muna pe si pada. Lomo muna may isi. Hamuna mababain uhu. Hami mabain uhu. Tarsongan ni mapanigon namin amang raja. Di haturangan na pinangilo muna. Mararong kami di baga sa tikyon. Uban na ro kami. Magdapat kami. Songon ni majolo. Paduhan siya na. Law songon ni matoktong. Nang tuhita si limaba. Alana. Buasa pa pungo si limaba. Ay nasa ulaw dohita. Narakmar parmay dohita. Ato pehita ka na marhula-hula na marbor. Di si limaba. Rakna punana bohita. Rakna punabor bohita. Rakna nasa ulaw bohita. Rap si sada las miroha bohita. Rap si sada arsak miroha bohita mularong na nasa bohita. Alani. Huwa-luhok kami no ay bohita sa lukna. Sili ba? Kita mana mani bangi tarimot tubuh buwan ng pasat tami ang baga sa tikyo. Mauliate. Jadi mauliate ma. Diha muna ang gido dinami. Dongan nami sa huta. Berada di mabahat. Berada nami. Dang na parjing di kami di anak kon nami nasara. Muro nasaray tutok bo salah honotta. Alani marada nami tutok kamu dapat jing kami. Hami pe. Siya na tua-tua manang paparan ni sari burada narong di pangkamatano. Yakka urangani, yakka hasalani sugumot tarui. Ima babuan na si parjing jik kami. Yakka urang. Alani rada nami sangak do hamu kang gido dinami. Maulo na keluarga nami do. Na persinduduk munai panyaran nami do. Argaro tong nang dihami. Alani manuay, dihamuna ang ginami. So nadok muna kaning dilakay anak kon nami, si majujung murada nami. Dak si parjing kami si dalan sa pamotuan nami doy. Alani marada nami di bagas at tikyo. Dos rohat tama baynuman hami pe. Uhumon nami anak kon nami. Alani kupasa ma tuhita paparan ni puti sa riburada narong diso. Tabayamu hatay. Aurak
Jadi melihat na kamu na siguro matanga ko kami siguro kamu na naraw kami bukod na lamang na kalau kami kahit kumparan niya ako sa Ribuega na di pangkamata noon ay nga sinuhubulok ko kami jadi diri kamu do takas na selilin ngomul arung ulau dihami kumparan sa Ribuega na arung di pangkamata noon takas do ray boto hamu ipas do sungon na nilok ko muna nakaningat di hita Silimabahan terus niruhat sama tabay sumod dia mabenotta mulo hami do sa Ribuega na di pangkamata noon nga takas ra iberik kamu do ratong na selilin ngom edak super jingjik kami jak kajol mana sesuai jadi juga seni bahita nama bahama benotta terus niruhat sama Silimabahan sumod dia mabenotta terus niruhat nama ulala ini nama si ahotta sumod dia mabenotta nana mulo song kami tohoro aroro mune hijaga hamu hami ale mulo song kami hamu yang didulukon takas nurai boto hamu selinga 30 tahun jadi aku nak kola jaga hamu hami hamu na arong didulukon ini senirohat sama tabain suarang pohulanan ang ko sa halak kamu na didulukon na lang mga pinyon hataki pasatu hita Silimabahan terus aku berdua sama siapa? Sarahat apa lang bukan takut dulu pada bukan dulu now mayroon ko terus na ako ya kerja dengan kurang mau tahu tahu kecil mayroon patungan ako jadi benar benar terbeda Bulan. Kalau kurang jadi pada waktu aku lambat taruh duriannya teh. Jadi rokku aku dah dua. Aku kembali lagi. Jangan aku nasi sekuno, jangan aku nak. Kaya nun na ba, tulok ko pera pagkama. Nakaputoy, paglulo, motor, ang mungkin, kita na ako, mamoto. Mungkin, kung nangarong do, sa atin na, sabi ng puto. Jadi, di hangung na dua, boleh ko na so. Alam ko, waktu tiba tu kata hari, gay berjuang itu yung kata kuda kiri, berjuang berjuang tahun aku, so ya tu boleh tu. Maka ada gabi sukun na jatuh kalau cuma. Ang wala ni
hana ulala nagtuhut dalaga pulak tapos lang ang hanya ko nona napalaro ho kulang gabi tama jawang buru yung tara amat ya harua nara alay dum makatay ni guru di jauh di tara amat bonana kubo to alay hira ujung na gabi na kubo ama alusu mang ama hadak kuno di jauh di tara amat tunggu dia mahatani lai tanda ini mau rapat alana dang dohono nila tu dua nahura jadi ina mah hura foto hatani lai tanda itu alai tunggu lamu diar batulon mengjadi dapat ajo gabe naning neng naik darat gitu naber satu nah kemana-mana itu alright. Wah. Nah, ini namanya tusamu bukan kemana lo? Jadi Mono pasti mabahan merok na saya anak saya guru di pangaramo di puta aula pegura itu orang ngapung bedok kuau mana tu nak pegura jadi mau laulang ngarung walau mengaling bumi akan ngarung aku boto kalau orang Amerika kalau tengke dah bapak cacau jalanan kami lotus aku dah jadi tu balisa ni mungkin kalau sudah lah keluar ketahuan aku dah pesen ada nanti dia tu naik di hamulan dua kalau tak nang bau gua hari semuanya tu aku mau beli bakal beli jadi kita ni aku kalau menol kalau berdua ada makan mereka jadi sekarang gue tuh kalau berdua barangnya apa nama seandung juga anda berdua tuh gue di tanggung ini baju ada kebutuhan di sana mas udah mau tinggal naik nggak pun darat ini belum beli naik masak betul ini kalau berdua punya dang don na nyang juga tahun kita di panggung bumi termasuk panggung bumi mulut pe atau bumi ala di lingkungan bumi ini rugi dan nak siapa di lingkungan di pakamata dalam kemas itu berita pada namun dia maru di kampung di mana masuk di dalam hidup itu juga memang tikson untuk nilai memang secara lakyo hado gitu dalam buat tapi masih termina dulu gitu indah kau dulu karena dari persiburan marga mengenai juga bisa apa di mulu ada ungkap karena ngarotanya pasangan kadang sedang belum karena biru kita asal kurang lingkat tepat jadi songoni besar diri terlumui mah laut gue mana kursiku gue mau sana nunggu berdua kita bertutup diri kita terlumui mah
kami do patok karena nak kana dangaruk kajui kami pesungun bisa diri kos dorong hak sir roh ni yaspi alai muludung ko masa na songono nang nabuhape akaruhu ni akapare anak ko akana hobar tusi mulai ba do na do ulat ya sada do kamu do ulat sada pamu alai manang na di dia bilang tondong ni baka ulat ni ang lihat kana buru alai berdulu sehari sudah honor terungu dia mau parang nabu nak pinamasa siaran HP mertu arung kopi akan pikiran mulut bagi dua pusat pulang na doa nama katayon lang dok lingkungan mulut kita hata di sosial na dumingga na nama bayi nama urasa pada jubota lana ada dulu itu nang di negara top dia kena salah itu salah on na kurang juga ni memululi itu tempat gue dia bagi dua tu jalan situasi pas songonon ni mulut itu mertap kita memang aktif mahorwa dari tahun-tahun ini dan non aku muna ni dono memang don na so kana sepatu don jala las do wadi am asta kula ko di bagam dia la mano tak dia bok ka masa songonon belum masih nala channel mano nak kerja di sabu mon di tinggal blok ko binanga lima hata sianau kabero mas Ajuno, inong namin, badyo, mangido ako nun. Sa anak po rin kami. Let's pa yung tupong. Na, pa yung lang. Let's pa yung tupong. Alimang beliau nasul kamu nasul semua rumah uang gitu. Masih dongonon nami tuho. Sama beliau di batu. Parela mah uang gitu. Tangap pinan nami. Ay kami bodoh mang na sama. Tahu ko mangodo ko merpau. Aka borbor na swasya. Kopi nang. Itu 3 bulan mahon sangat 7 tahun. Dakyaro pinang masa songok ko jol madibutaw. Panyaran ni si Hobbin. Manglaw na kanasusuman. Di siya matana. Nasongot tiyan pangalako. Dako la ni mana lagan namin. Doho lagan namin. Kami tuwa kami nang dihutaon. Dakya hubigi kami dope. Akka si songonon. Jadi nang hobi. La di bau la ko la susuma pangalako mi. Re la mako. Ay dak suman ule mi. Yala po sa inan ho. Naboy ho ina di tonga ni keluarga. Ape ho mama berwa pangalako. Dak kuboto nok sa ni hian ule di hutan. Alay romang di kotong na susuman. Mardo mahamune dua bolan na wako. Dia manak songo dia pedi manak kana dua ro karaja di tau. Di tonga ni si lima ber. Izin mahamune dua. No paula kom na ho. No human na an. Sebenarnya si hamune dua cuma na songo dia ju ali si hamune dua. Awal laga ma daw ko ham. Tidak ko tak ya ko ham songo ni man ni tau. Do anak ibu tau. Songo pangalah mulai. Cuma si doon ako tuhamu. Tilo ko kalakon na kaninya pa wala ko pa
mama jebu ali du wodo na sama no taksi pa bula ko nama taksi jebu hono to makadom mana so suman di pa ba pangalaho la tudia hongo soni lu pangalaho minang nang mampu ho tu sede luwe soni ho bade oto ibu to ho ha jong jongam mana soni ali bula hono mo makana so suman mahama me nakara jaw tugi di pa ba pangalaho mi Kapiro mahala ko magdopo uda to so ubabula alaman alay na susuman mahapyak kabigi molo pibot ipabula tolma tu alaman tingkar na bola ikon nauli do si takku ate so ni mapangalaho di manak so di pwede ba nakahala ko na nutuwa tak dang si pangoray kami takpan kami dito izin mahodi dinani yo dia pewe non na uhun tuh ima paduha sana mo samang dang nas berkami samang na dua sanga bukan guber kami tahanang nam dia mana so dia pe na nalang di belum izi mahami di sini so ni mamang sir kono nam cuma Oke, hoja lah, sakura. Hola, hola, Raja. Semuanya dulu naik. Dia benar enggak kita sudah behel asal orang kita sudah nyarong sudah final 5 hari gimana jadi mulai aja mah anak itu datang marona nang sendiri jadi udah nak kang live ang komunikasi foto video langsung kemudian pinoparipungan di sini memang kuskudur hakku rakannya jadi dapat survei masalah jadi keluar masa jadi harus betul warak akan jadi betul ini berapa cuma harus nama buat orang nasi dia mah ayo kita songgut jadi dibuat pada kion meneringkan ini merak terduga bisa ngonai anak muda nai juga anggur roak punya masalah ikut tetap tu juga seperti pertikian nggak kalau itak kami nih hidup turun nih baik mazo kemudian lo harusnya tu di nabung lison mau ni apa sana jangan agak kesel lah ya suku-suku musuh dia kejadian ini loh boy yang masih awal mereka agak kesel aku mau kita kasih dulu keterangan tekaninya nah apalagi seorang bertiga tertunggu iman bama lusna sama dia lusni Jadi seorang mengalah. Ano, alangan gini gerakan pada tak nahi kami. Menurut apa?
Selain ano ini bisiman non elusan di mana bila. Ate, nagabi kerja. Bisiman non dia bisi. Bisi mana? Oh, Ini. Apa susu di mana sih? Dia bisi mana? Mereka cangkong. Alana data do fakta. Nyotos. Lengkap. Kan aduk siya bisa. Jadi ya sa kurang ka mas mau main nilai orang kita hidup ada ubi hari ada nilai jadi lima berapa Baru di baby. Naruzenon, baby salang. Patut tu di kahu bere tuan nasi lengon, apa nak cekok keluar sepedon. Kalau roho, nang berbeda roho tahu, apa yang ngarung ko amat pam di luar. Tahu sedip kahu bere. Senang mulak. Apa nang ngarung kamat tam. Mulu au. Mulai berbeda kita pertama ngarelah. Ada yang dah usul, ngomong. Dan mulak silahkan. Alang ngau ber pangaraw masih. Walak po. Unang betang sa dua. Mekil manyang. Kemudian ko na karya sa naklim. Mamarumuro 10 taon na may. Setabi na kanangga. Asa upa po sila sa rakoda. Nakyaro pihugoto na masa sa uno. Naparumuhan na silingku. So tung maaf daruk katam. Sehutiup yo tidak. Saya sudah relakan. Ala nakyaro pihutang nahat tung marinangi na ngau. Aw mangalok pendehaku. Aw manuti diri. Aw manuti bajuku. Nak penung ngarok penanginak. Asa buat subur bakara. Asa tak kasih di tahu sudah. Maru tangau alani pesta. Naile usah sederion. Lu hormati ya. Ama manauni. Alano nga pilih ton inanginakku. Naurip puro na burzo. Tapi babisala. Daon na basuri ngono. Tidak puhinyo sa sangon na burzo. Tapi ang batate na holang na mga lulibawa. Dalam satu malam kita suluk na hutiop yon, aku nggak hurila kono. Takut sana. Kalau lepas itu di situ sana. Nggak hutap benlain, sudah di sana aku semuin. Nggak hutap benat jadi. Mulu mengul itu bapak, unang asal boro-boro. Tapi dapat tahu boro-boro nggak soal. Alasnya perdulu buku, kubere. Guru satu nebe kurungan narwa, HP down. Omma tikina, omma buktina. Roma hala kusudi. Seberbeda hita genutok ke seberbeda hita na dua. Saya hula nama di salah kala kusudi. Nahurok tuh. Nairok kan natutu nakti. Nakke arope masa na songonon di sili bebehan. Atau po kiri dalam unak sang nabila una to tuho pere namalo
Nabagap. Natampan na mura. Kulit kulo nga. Sabi gabi ko man sa. Ang gusto lagi mo, kasi sa tumakap ko. Sabunin niya ki. Tupatulong na tupatulong. Sabunin niya yung may hong mo. Eh? Nanari, bayar hebek ko sa niya. 30 hela mo na. Hebek ko ni. So una burjuma ho, dila polos pekere mi tujebo, habe na mangguri na takko. Bagani au dila kayo. Kakar bi dila kajol mau. Takbut manang di maksud mai. Manang kala nung jagoro, manang kala nung giro. Ada ngene sa kokko bitaw sa nari. Masih ba tergam itu kita? Nilakay ho luku, di mo nilakay ho para na buo nga sudi. Jaga. Disirak wow sa natak. Desa hari sebagai loku. Molo sabrak-borak nama kamu tuala kuda. Urang orang mas bena songono. Bulu cenau, dasara alai nama tanam. Lima tu cenau. Melapor ke polisi. Jadi songonima, mula no lebih emosi, lain masih lekuk lekuk pada, so tung coba hobi celin naik, masih atar ho. Alam mulut nama ho, mula tung lagi berapa tahun bersugut, jangan coba-coba di hutan kamu berapa. Lah kamu menang natu panin ke manang sudia, bukan anu murai ho, sanggup pemalak makan joyo. Yo perlu bahasa, nasarat sama ngamang nyong mau. Itu jajim. Pasar saraho mak amang-amang. Nah. Mana tuh mati? Ngapa tuh dia ini? Ambil kartu tapi kartu. Gua naringkan, ala gabiri kemana-mana itu nama. Aku berumur luar biha. Ala sunir kunni. Abang kusra baga kuhiniong. 10 sok kubuh gue. Ima. Jadi mete, ala diri kusor nuain begitu gajang. Rumen nama nasi benok satu ala kon dua ala maulah nasala di lingkungan tau. Mereka mau pada apa kanal? Beri lima dalamna mana tu dia mau. Nyon borong ala kajaga hitaw anom siya kana manihana kasih mau pungit selingkuhan letakkan di situ kena tanyana selingkuhan na bare rugi madalan balikan dia babon marpau babon ma tuna ke robekkan itu pada pianau sudah banyak kerungan Bunda Ini berdua hoto. Ini tanah sari pemazor. Dua pare leputa. Sudah mangga sebus beri sama kota. Alana 2 bulan tu garuk satu hoto. Tabat 7 bulan. Tak satu besin lagi. Alanya dia benar marutang auto ublok. Januari. Molo sungapin dapat. Na tumagot do. Molo tabaudak, gabero marpau kan nomor to. Molo kurat kita tulis. Enay ulak kamu na ro. Abe na hukum tu sebenarnya, baru gak kamu gak.
barrio. Ang nagkabimarang utanaw, kita bisa lang. Halo Benota. Malulog sa tao daw marasumot at duho-duho anang murag pa tak boleh tutup malulog sa tao anak James oke karena dia gitu naik Apa kap dulu mobil pedal. Lah, baik cuma kap. Nah, itu jangan di setel deh. Nah, jadi mulai ada mak hari kuman dua. Ada berjalan doa, alok bro, udah tugas doa. Perjuli warta. Naro anak kami mulai pindah video, tanggal kita na perjing-jing. Akar di belas songono. Ora non. Satu may tanong, mang nasa tulog mak kana dua-dua. Kalau ini dia nggak dipajulu, berdua nak kaneng. Pada po na, mang nasungol oleh dia sepatu pan harus suwate sih manang na. Dabab manang nagsibuya dan Niro kami kalau no pengiruan namin sa pemerintah at nama kabilang serban ini naman yung nangon at ipe nga tulo di sa itanong permasalaw mo doon di ba nung dus Niro ha akatau so tumarok kita na maralo itu hukum negara manang na tindakan anarkis menarok kita menjadi hukum anak bakulihu di maju pengiruan sakang jadi kupar ma tuh penyelesaian pikir roha hamun dua-dua nama tu dina umpama kaneng untuk puni babat dua mol songonau alalas abuira tohono ngatong be 2 tahun itu alang di baju ulau di luben na itu lupi mai padoan ne babat dua empat tu pengiru ni lain kaneng bapak isang ngit naroha molo potong otor udah berbau